Baikaze nshuti bakunzi ba Radio TV muragivugira hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye. Iyi yari inkubwe ya kabiri Ministre Azarias Ruberwa yitaba asubiza bimwe mu bibazo bagiye bamubaza. Inshuro ya mbere yarabajijwe, nyuma aza gutanga amasaha 48 ko azagaruka akabasubiza. Ayo masaha yaje kurenga bitewe n'impamvu za politike zari mu gihugu, ariko uyu munsi wa none yasubiye kwitaba inteko amaze abasha gutanga ibisubizo bitandukanye. Benshi mwabikurikiranye, abasesenguzi bacu dufite hano tugiye kubasaba nabo tuze kuganira babashe gusesengura ku byabaye. Reka nakira umuturanyi wanje turi kumwe hano mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, akaba n'umuyobozi muri Mahoro. Fabrice, watangira wibwira abantu turakwakire kandi. Urakoze cyane uze nkuko wari ubivuze, nitwa Ruhumuriza Fabrice, mbarizwa muri state ya Virginia, kaba nkora muri board ya Mahoro kumwanditsi. Nishimiye kubana nawe ndetse n'umuvandimwe mu kiganiro. Urakoze cyane. Reka tuje mu Bwongereza, turi kumwe na Ben Mutara, dusanzwe tuganira nawe, muramuzi cyane, atuye hariya mu Bwongereza. Ben, nawe turakwakiriye, wasuhuza mugenzi wawe turi kumwe mu kiganiro. Arakoze umuvandimwe Fabrice kuza muri iki kiganiro, n'umuvandimwe umunyamakuru Ozere Ruhumuriza turamushimiye kongeye kuduheza akakanya kugira ngo tuganire ku bibazo biri iwacu biyagize igihe kandi bituraje ishinga twese aho turi. Naho ubundi nk'uko wabivuze ntuye mu Bwongereza, ubundi kandi nkurikirana bya politiki bibera iwacu ku munsi. Nishimiye kubana namwe muri no platform. Murakoze. Murakoze cyane. Rero mbahaye ikaze nanje muri iki kiganiro, mbasabe kubohoka muvuga ibitekerezo byanyu kubijanye n'ikibazo cyacu cyose kiri mu gihugu cyacu ca Kongo, aho caba mu rwego rwa politike mu nzego zo hejuru FCC na kashi, caba ikibazo cy'umunyamurenge muri rusange. Mubohoke, ntimuvuge ngo muravuga ahantu hamwe gusa, umwanya murawufite uhagije, muvuge ku bibazo byose mubona biri mu gihugu cyacu. Isesengura ryanyu turizera ko abadukurikiye riza kubanezeza. Rero mbahaye ikaze. Twahita dutangira mbabaza uyu munsi wa none, Fabrice Ruhumuriza, uyu munsi wakurikiranye Ministre Azarias Ruberwa yitaba mu nteko bugira kabiri. Wabonye gute uyu munsi wa none? Yisobanuye gute? Abamo sidaka wakiriye gute ibyo bamushinjaga? Murakoze cyane Oze. Mbere yo kugira icyo mvuga ku munsi wa none, reka mfate umwanya gatoya mvuge ko umunsi wa mbere umuyobozi Ministre Azarias yitabye inteko. Mu busanzwe biremewe n'amategeko cyangwa se na constitution ya Kongo ko inteko nshinga amategeko ishobora guhamagaza cyangwa kwinterpella umuyobozi uwo ari we wese muri guverinoma kugira ngo atanga ibisobanuro ku bibazo runaka ashinzwe cyangwa se ashobora kuba akurikiranyweho. Ibyo rero byarakozwe nk'uko bigomba gukorwa. Hari uwatanze ikirego, ari we mudepite witwa ni Muhindo Nzangi Butondo. Uyu mudepite ku batabizi yatorewe muri Nord Kivu, ni naho ashobora kubavuka. Akaba rero ahagarariye parti yitwa ngo ni MSR, mbese MSR mu Gifaransa niko babivuga, niko nabisobanura. Iyi parti yiwe iyobowe n'umugabo witwa Pierre Numbi. Uyu Pierre Numbi yigeze kuba umujyanama mu za sekirite wa Perezida Kabila. Impamvu naringize ngo mvuge kano kantu kugira ngo tunamenye uyu mugabo ari we n'amateka yiwe, kugira ngo nawe tuyamenye, noneho tugere no kuzo arimo arakora ubunyine. Uyu mugabo ku minsi 10 mu 2013 kwezi k'umunani, hari ikiganiro yatanze kuri Radio Goma yitwa ngo ni Radio Kivu, aho yakanguriraga abaturage bo muri Nord Kivu kugira ngo bahaguruke bafate intwaro barwanye ubutegetsi bwari buriho. Aha ni mu gihe cy'ikibazo ca M23, ndetse yongeraho no gusebya umukuru w'igihugu ari we Perezida Joseph Kabila, biza kumuviramo kujanwa mu nkiko, bamukatira imyaka 3
kugira ngo afungwe kandi iki gihe reka mbibutse ko yari n'umudepite iki gihe yari yaratowe hanyuma parti yiwe iza gukora imyigaragambyo urumva ko yari ibarizwa muri majorité présidentielle ari yayoborwaga na PPRD iza gukora imyigaragambyo ivuga ko mu gihe uyu Muhindo afunzwe ibo barava muri majorité présidentielle biza gutuma baza kumukuramo avamo arakomeza akazi ke rero mu bimuranga azi ibintu byo gushusha imitwe y'abaturage azi ikintu cyo gusebanya ntabwo ari ubwa mbere uretse nawe wenyine abantu bakomoka hariya muri Nord Kivu cyane cyane mu gace ka Beni na za Butembo ni abantu bagira urwango rukomeye ku bantu b'abatutsi aha navuga nka General Mundose ngira ngo mwaramwumvise nawe yabaye nk'uyobora Region Sud Kivu uyu nawe ni hakomoka ndetse na General Muhima Jedon ubunyine ubarizwa wacu Minembwe bose n'abantu bagenda bahuza ikintu cy'ubugome cyane cyane ku bantu b'abatutsi rero uyu mugabo niwe wakoze ikirego uretse ko uyu munsi naje kusanga neza ikirego atari we wenyine wagikoze ni ikintu gisa nkaho gifite ahantu cyacuriwe n'abantu benshi ariko bahitamo ngo ari we ukizana iki kirego yarakizanye muri parlement iracemera baratora bakoze vote kugira ngo gitambuke majority tuvuga ko ministre Azarias agomba kwitaba kugira ngo yisobanure ivyo byarakozwe yisobanuye nako yitavye bamugezaho ivyaregwa n'ivyashinjwa uyu mugabo Nzangi nyine niwe babanje guha ijambo kugira ngo avuge icyamuteye kugira ngo bahamagaze son excellence Azarias yarabivuze mu magambo make baza guha abadepite muri rusange kugira ngo nabo babaze ibibazo kubijanye n'ivyo uyu Muhindo Nzangi yari yavuze barababaje ngira ngo naherutse baravuze ngo bari batanze umwanya w'abantu 65 ariko kubera impamvu y'amasaha baza gukatira ku bantu 45 nibo babajije kandi bagiye babaza ibibazo byinshi baheza umwanya umuyobozi Azarias kugira ngo abashe kugira icyo avuga ariko yari afite n'uburenganzira bwo kudasubiza uwo munsi kuko nabyo aravyemerewe aza kuvuga ko adashobora gusubiza uwo munsi ahubwo bamureka agenda ategura ibisubizo nyuma y'amasaha 48 azagaruka atanga ibisubizo birambuye kubijanye n'ibibazo noko nyuma ya minsi yari yasabye haje kuba ikintu kidashoboka ko yitaba hagati ya FCC na Kashi niko navyita hari irahira ry'abacamanza bari bashizweho mu buryo busa nkaho batumvikanyeho bituma rero hasa nkaho habayeho tamoro minsi ngahe uyu munsi rero bigaragara ko ari wo munsi agomba kwitaba kugira ngo atange ibisubizo by'ukuri mu bisubizo yatanze twamukurikiranye nta kibazo na kimwe cyasigaye kandi buriya hari igihe umuntu asubiza ukabona asa n'urimo gushakisha cyangwa asa n'urimo kuvuga ibintu uko abyumva ariko mu zo twabonye yasubizaga ibintu biteguye kandi by'ukuri icyatuma nemeza ko ari ukuri nuko mu gihe yarangije gusubiza nta mudepite nigeze mbona azamura ukuboko mu babajije bose avuga ati ariko iki n'iki ntabwo cyasubijwe iyo dusubiza yarangije bakomye amashyi aje kwicara mu mwanya rero bahaye ijambo wa mu depite wa wundi nyirikirego uyu Muhindo Nzangi arahaguruka ibyo yongeyeho nibyo nasanze ari ryo shingiro ryo kugira ngo nakiriya kirego bagikore kuko yavuze ibibi kuruta ibyo yavuze mbere yego reka wenda tuze kuza kubigarukaho mugenzi wawe nawe yamaze kuvuga arico duhita dukurikiza nico kibazo uza guhituheraho hanyuma Mutara Bene tumaze iminsi tuganira nawe ndetse n'ibibazo twagiye tubikoraho kubgawe ibihe Azarias Ruberwa arimo nkawe nka ministre ndetse n'abanyamurenge barimo bijanye na commune Minembwe kubgawe Bene nk'umwe mu bantu bakora ubushakashatsi kubijanye n'amakimbirane urubyakira gute murakoze inshuti bavandimwe kubaza ico kibazo n'ikiganiro ni kibazo ciza cyane ntekereza ko ari ikintu kidufasha kumva ibiri ko bibera iwacu muri iki gihe kandi tugerageze tubirebere mu buryo bugari bitari muri Minembwe gusa ariko tubirebere ku bwoko bw'abanyamurenge muri rusange en particulier mu buryo bwihariye ndetse nidushake tubushire ku batutsi mu biyaga bigari
iki kibazo cyo gutumiza Azarias Ruberwa kuri komine ya Minembwe ubwa mbere nuko njewe mbihuza cyane n'urwango rwandimo ko duturanye abo twakwita ababantu cyane cyane bafite imiterere nk'abahutu bambabarire bagenzi banje babyumva muri ubwo buryo ko ufite abahutu bava mu moko y'abahutu b'inshuti taco dupfa niko Imana yabaremye kandi ndabemera nk'abantu cyo kimwe n'abatutsi nibisanzwe ariko ico ni ikintu cagiye gikura kugeza aho kigeze kuri none nk'uburyo tubibona ikibazo umbajije cyakiriye kibazo cyo gutumiza Azarias Ruberwa Minisitiri Azarias Ruberwa ngo kwisobanura ku bibazo byo mu Minembwe kuri komine ya Minembwe ni ikintu tugize iminsi dukurikirana kuva cyaba kugeza kuri none kandi mu by'ukuri yagerageje gusobanura ku muntu wese ufite ubushake bwo kumva byakagombye kuba yarumvise ibyo yavuze kandi birasobanutse. Ijambo rya mbere navuga nuko d'abord gushiraho iri ni politique ya decentralisation nuko leta ya Kongo apana Azarias Ruberwa nka ministre leta ya Kongo yabonye ko ari ngombwa muri politique za leta kugira ngo ubutegetsi bwegere ubuyobozi bw'ibanze bwegera abaturage binafashe muri development yihuse uhereye hasi donc ibintu bya bottom up approaches mu bintu bya development kugira ngo abaturage bisange services za leta zibagereho byihuse batavunitse donc yari strategie ya leta ya Kongo yo kuvuga ngo abantu bashobore kwiteza imbere. Donc ntabwo ari initiative yafashwe na Azarias Ruberwa ku giti ciwe kandi bizari muri intérêt commun mu rwego rw'igihugu. Biriya byo gushiraho ayo territoire cyangwa se ama entité centralisée décentralisée plutôt byabaye n'ahandi henshi atari mu Minembwe gusa kandi bikogwa na ya ministeri nyakubahwa Azarias Ruberwa kuriya. Igitangaje nuko aho handi hose yagiye byagiye biba nta kibazo zateye kandi unaharebye henshi wanasanga aribo bari begereye bari banasanzwe nanone begereye ubuyobozi bari bafite amahirwe yo kuba bakwegera ubundi buyobozi bitabavunye cyane kurusha abaturage bari isole muri iriya misozi ya za Minembwe kandi amakritere iyo kuba bavuga ngo ahantu haba commune haba territoire na Minembwe nayo yabaye validated muri ubwo buryo bidakozwe na Azarias ariko bikozwe mu rwego rwa leta ya Kongo. Yego ni ukuriye ministeri ya decentralisation ariko ni team ntabwo akora ku giti ciwe ngo adecide ngo yandike ibintu avuge ngo mu gatondo nkugize burugumestre no ni procedure ica muri d'abord level yo hasi hakabaho ama procedures yo kureba ngo se iki kintu assessment basic assessment z'ikintu za policy ya leta iki kintu kira qualifyinga kirashoboka nico cabaco kikazamuka kikaba cyagira muri ministeri iwari ku rwego rwo hejuru byaciye mu niveau ya province bigaca kuri local level province bikaje Kinshasa akabivalida ariko yamara kubivalida nanone bigomba kujaho akoro ya president cyangwa se ministeri zikorana hafi na president. Ubwo buryo Minembwe rero nubwo yagiyemo ariko muri ico gihe byari bimeze neza nta kibazo cyari gihari ariko nibutse ko deja intambara yari igize imyaka n'imyaka mu Minembwe cyangwa se ari muri plateau itagetinga abanyamurenge babica babanyaga babatwikira ibyabo babita abanyamahanga. Ico ni ikintu cerekana ko ari discrimination ari ubwoko bw'abaturage d'abord butemewe buri targeted bicwa bazira ico bari tibemewe. Ni ukuvuga ngo kubaheza kwemera ko Minembwe iba entité donc administrativement yitwaye ifite umuyobozi wayo en plus uva mu Banyamurenge kabone niyo atava mu Banyamurenge ariko akora ahantu higanje Abanyamurenge abakongomani umubare nyamwinshi biragoye kubivuga no kuzumva ariko umuhari nyamwinshi tubyifuza. Nico gituma rero iriya territoire ya Minembwe yateje ibibazo nuko d'abord hariho umubare nyamwinshi w'abakongomani bagifite amatwara n'imyumvire ko Abanyamurenge ari abanyamahanga kandi noneho aho batuye bakaba biganjemo y'amoko bahora barwana n'abariya bose ubona bazamuye dossier Kinshasa barahaguruka bagira bate bashaka kubigwanya akenshi uzasanga ari abantu bakomoka muri Sud Kivu na Nord Kivu. Ukuvuga ngo bafite urwango rw'Abanyamurenge cyangwa se abatutsi rugwimbitse ariko nanone nkagaruka mvuga nti nubwo bimeze kuriya
umuntu wari kubihagarika kandi bigaceceka ntibibigeze kuri iriya level tubibona none yari perezida w'igihugu His Excellency Felix Tshisekedi. Ariko ibintu yakoze ubushize abzamagana mu nama ruhame atarigeze yikiza abaminisitiri ngo abanze baganire si bazi y'ibyo abaturage bamubwiye aho ngaho agahita afata decision. Ndatekereza ko yasutse umuriro ku gitoro kandi bizava muri kiriya kintu agomba kuzumva ko nawe abifitemo uruhare. Urakoze cyane Fabrice, nk'uko wabonye mu nteko uko byari byifashe, uze kutubwira isura wabonye abari abadepite bari bafite nk'uko wari utangiye bivuga. Banza tubwire ibyo Nzangi yasubiye kuvuga nyuma y'uko Minisitiri Azarias Ruberwa amaze kuvuga. Urakoze. Mu byo yavuze yarimo agaruka ku ijambo rimwe yo gushinja Minisitiri Azarias ikintu cy'ikinyoma. Ni ukuvuga ngo ibyo yasobanuye byose, ikibazo byose yagiye asubiza muri bya bibazo uriya mugabo agiye avuga ko ari ibinyoma. Noneho aza mu kurangiza mu kujambo rivuga ngo icyo twifuza n'icyo tugusaba ni uko ugomba kudemisiyona ugasezera. Mbere yaho yavuze aravuga ngo afite inyandiko z'abashefu, ngo yavuze ngo ni shefu w'umubembe w'Ururenge, ngo kuva mu 1953 ngo izo zandiko zivuga ko yagiye yakira impunzi z'abanyarwanda, mbese ashatse kuvuga ko ari twebwe, avuga ko ari cyo gihe twaziye nta burenganzira dufite ku butaka. Aravuga ati icyo twabemereye tuzi ko muri abakongomani konsisira byemera, ariko ibindi byo kuvuga ngo ubutaka ntabwo tubemereye. Aragenda aramusebya avuga ko ibyo arimo aravuga byose nta kuri kurimo, kugeza naho yageze kuri ordre de mission zari zimutwaye. Kuko urumva minisitiri yagiye mu kazi, hari ngira ngo umushinga wa Bank Mondiale yaragiyemo i Bukavu, yari afite ordre de mission, noneho afite n'iyindi nanone yo kujya mu Minembwe. Uriya mugabo rero muzamushinjije yamubazaga uburyo izo ordre de mission zombi zasinye umunsi umwe, mbese iyo coincidence. Noneho nkibaza tese ko Minisitiri Azarias atari we uwisinyira ordre de mission, ubundi ugomba kwisinyirwa n'umuyobozi wawe, soit bashobora ko ari premier ministre cyangwa se urundi rwego ariko rumukuriye. Noneho icyo nacyo cyabaye ikibazo ngo iyo coincidence ntabwo ishoboka kuvuga ngo aba afite ordre de mission zibiri ngo kandi zasinye umunsi umwe ngo zijya ahantu hatandukanye. Muri make ibintu yagiye agarukaho yashakaga kwerekana ko izo Minisitiri Ruberwa arimo aravuga bidashobora kumvikana kandi nta shingiro bifite, ahubwo byose ari wa mupango wiwe wo gushyiraho iriya komine. Warebaga muri sale abantu benshi bazunguzaga umutwe bashaka kutemera nawe, ariko abenshi bamukubitiraga amashi kuko bumvaga arimo arasa n'urimo urabavugira. Hari umudamu wavuze ubushize ngira ngo ni secrétaire wa MNC, iwe yahagurutse rwose aramusuhuza cyane, aramuhobera, bamufelicite hafi igice cya sale, bamwereka ko ibyo avuze ari byo bifuza kandi ariko kuri mu gihe yari amaze yavuze amagambo by'ukuri arimo ibitutsi, arimo gusebanya, arimo kuvuguruza. Kandi ubundi twebwe twifuzaga kuko hagira abandi badepite bashobora kuintervena wenda bakavuga ko ubusobanuro bahawe budahagije kuko hari ibibazo yasimbutse, ariko abandi bose wabonaga basa n'abatuje uretse we nyine n'indi groupe yiwe bafitanye gahunda. Ariko ikintu ushobora kugarukaho bwanahoze nuko hariya muri iriya parlement uyu munsi ntihariho FCC, ntihariho na Kashi. Birashoboka ko ari cyo kintu cya mbere bose bahuriyeho bakagihuza bakacumvikanaho, kuko urebye ibibazo byagiye bibaza ubushize, yego opposition yarabajije ndetse hari nabo muri FCC bagiye babaza, uretse n'icyo habe no kugira ngo kiriya kirego gitambuka uriya muhinda gitambutse nuko majorite ari cyo yatoye, kandi turabizi neza ko muri iriya parlement FCC ariyo ifite majorite. Iki nico rero gituma nshobora kwemeza ko ingingo yo kuvuga ngo bamwinterpelle bamubaze ibibazo bimeze kuriya ndetse base n'abarimo bamwandagaza ni ikintu bose bahuriyeho basa n'abakunze kandi
bagiyemo inama. Ben, iyo urebye uyu muhindo amagambo yavuze ni amagambo twavuga ngo abashobora kuyagenderaho bagakora ibikorwa by'urugomo babikorera abanyamurenge. Navuga ngo ni amagambo abiba inzangano n'amacakubiri ndetse no guhamagarira abantu kuba abanyamurenge. Urebye niwe ntiyarikwa ana prononsa ngo avuge izina umunyamurenge, yanageze naho agaragaza yuko avuga abanyarwanda baje muri 59 ku buryo yagereranyije ubwoko bw'abanyamurenge n'abanyarwanda bambuwe ubwene gihugu. Aya majambo si uyu munsi aje, iyo avugwa n'abayobozi nk'abariya bahagarariye abaturage. Ku bwawe Ben, ubyakira gute? Wewe wabyakiriye gute iriya mvugo yiwe? Urakoze muvandimwe Hoze, mu by'ukuri ibi bintu bibera hari iwacu ni ibintu biteye isoni cyane igihe bivugwa n'abantu bakagombye kuba ari model muri societe. Ariko ntaragira kuri ico kibazo, reka mbaze nkomoze d'abord kuzo mugenzi wanje yavuze bari abagabo yaba Mundos yaba Muhima yaba uyunguyu Muhindo n'abari abandi bakaseleka bose n'abagabo usanga bafite inkomoko yo muri za Nord Kivu. Nubwo abantu batarabikumbura neza ariko bimaze kugaragara kandi biranazwi ko bari abagabo ahenshi muri bo n'abantu banavuga cyangwa se bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Bishaka kuvuga ko bari abagabo byanga byakunda ucukumbuye muri kahise kabo, history zabo, imiryango yabo kure na kure, umuntu atekereje ko baba bafite isano n'abahutu bagiye bayimigira cyangwa se babaye muri biriya bice bya Kongo muri Nord Kivu kuva kera, tabayibeshe. Iyo ni entre parenthèse. Kandi histoire y'intambara y'urudaca hagati y'amoko notama abatutsi n'abahutu ni ikintu cyabaye karande muri karakarere, ngira ngo abantu no muri wangle naho turashobora kubishakira aho ngaho. Uvuze uyu Muyindo nje sinamukurikiye ngo mucukumbure, ariko numva umuvandimwe yamuvuze kandi namumenye, merci kuri izo information. Ntabwo nzafata umwanya cyane iyo numva umuntu nkuri yavuga ibintu nkabiri hari igihe bintera ubutero rwose singere kure cyane. Ariko nabaye nk'umutegera ubushize numva atsikama avuga cyane ko bagomba kuzana ngo Minister Azarias bakamutereka hagati ngo bakamwosa bakamutera igitutu bakamubaza ibibazo bikomeye. Ni nabyo byabaye uyu munsi. Ibyo yagarutse huriya mugabo nunganira wamaze kuvuga mugenzi wanje yavuze ku bintu mu by'ukuri bita ubwoko bw'abanyamurenge mu kaga. Si n'abanyamurenge bonyine, ni ibintu bita ikiremwa tutsi muri karakarere mu kaga. Byagaragaje urwango ndega kamere bari abagabo bazamutse mu buryo butazwi bakagera mu nzego za leta zihanitse nka ziriya, babiba amacakubiri bashaka ko bahamagarira iteka abandi bantu kumara abandi. Yagarutse ku bintu kuri identité y'abanyamurenge, nta na hamwe yigeze akoresha izina ry'abanyamurenge. Kuri bo yabireferaho nk'aba immigré réfugié baje mu myaka yavuze wenyine 1959 bakiriwe na HCR. Ibyo bintu ntabwo yatanze reference, ariko agendeye kuri icyo iwe yumva ko yavuguruje Azarias. Pourtant Azarias yavuze reference zidata mu 1880 abanyamurenge bari hari. Ni na reference nyinshi zatangwa zizwi, aba professeur ku ma université, abashakashatsi bakomakomeye ku isi yewe batari n'abanyafrika ba documenta bakerekana abantu ukuntu bari bahari n'ukuntu Afrika yaciwemo. Abanyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda dizo bari batuye muri kariya gace, ava yuko Afrika igabugwa. Ariko kuba extremiste iyo ni falsification ya histoire, ça n'a jamais existé kuri bo, ntibiba. Ariko mukuri guhari abanyarwanda dizo babagaho za Rucuru kuva mbere n'iri Masisi, epi n'abanyamurenge bafite inkomoko yo mu Rwanda, bamwe abandi mu Burundi abandi n'ahandi, babagaho Kongo ikibarizwa mu bwami kuntu hari itegetswe ico gihe, ndetse hamwe na hamwe hari mu mami y'u Rwanda. Ariko iyo version bene wacu ntibaza bakunda kuyumva. Donc kuri abanyamurenge limita ko baje muri Kongo impunzi 1959
icyo ni ikintu kimwe yavuze. Icya kabiri yavuze ko ngo umuntu wari ugira Kongo mu nshingano ze ka propriété privée yari nk'umurima we, yavuze umwami w'Ababiligi wa kera Leopold II. Avuga ko registre yakoze zo gushakisha donc les tribus zari ziriho muri Kongo à cette époque abanyamurenge ntibari barimo. Ico kiza ari ikintu yerekana ko Azarias ibyo avuga abesha bidafite ishingiro. Et pourtant iki kintu abakongomani benshi baba extrémistes bagenzi bacu bakunze kukigarukaho. Nimba harabayeho yerere au niveau ya administration disons coloniale belge, ibyo bintu ntibigomba kuza ku mutwe w'abanyamurenge. Sinatekereza ko ari abanyamurenge bonyine gusa batari muri hakagombye kubaho n'abandi, nubwo abantu batishukumbura cyane ngo binjire indani, ariko ntabwo ibintu byanditswe n'Ababiligi erere yo barahabaye cyangwa se barabikoze intentionnellement bisobanura ko abanyamurenge batari bari muri Kongo. Ico naco ni ikintu abantu badashobora kwemezanyaho nawe, ahubwo bamwereka ko iyo ari motive na notamment urwanga afitiye abatutsi cyangwa se abanyamurenge muri Kongo. Yasubiye kuvuga ko akandi karorero yatanze akarorero ngo umudepite wahoraga akora muri Assemblée nationale i Kinshasa, yanamuvuze nibagiwe izina ryiwe, wumva ko ari igikongomane, ngo yakoze ngo ikosa ngo leta y'u Rwanda ngo isaba ko bamwaka donc immunité yari afite ubudahangagwa, ngo isaba ko yakorezwa mu Rwanda gufungwa. Ico kintu naca kivuga gutyo, donc avuga ko ashatse kuvuga ko mu yandi magambo aho ngaho ashatse kuvuga niki, yarashatse kuvuga ko hari abantu bakorana, imvugo izimije yakoresheje uko yavuze ko hari abandi bantu bakorana muri nzego zikomeye za leta ya Kongo b'abanyarwanda. Uko niko yavuze. Donc yavuze ngo hari umudepite w'umunyekongo ngo wigeze kugerana ikibazo n'u Rwanda, ngo u Rwanda rusaba leta ya Kongo ngo imwake immunité ngo imwohereze mu Rwanda ngo aje gufungwa. Sinzi uko mugenzi wanje ngo yitwa Dunia, voilà. Mbese urakoze cyane. So ico naco ni ikintu uko wakivuze gutyo, ico yashatse kuvuga iki mu buryo buzimije. Yavuze ko yabwiye abantu ngo aba bantu mubona dukorana hano ni bari abaduniya, n'abanyarwanda dukorana hano, ejo n'ejo bundi bazasubira iwabo mu Rwanda. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ejo n'ejo bundi umuntu ashobora gufata umupanga agatangira agate mujya muntu yise umunyamahanga ujana akazi k'abaturage, uha ushaka kujana igihugu, ibintu nk'ibyo. Avuga ko abanyamurenge kuri none babonye ubwene gihugu. Avuga ndetse n'ijambo riteranya abanyamurenge bonyine hagati yabo. Aravuga ngo abanyamurenge ngo benshi ngo ubu basigaye bavuga ngo dufite amahoro, twabonye ubwene gihugu. Ngo izo ngibyo wowe uzutuzanamo ngo za komine ni nguko ashatse kubivuga, ngo ni mutureke twibereho mu mahoro, ibyo ntabyo dushaka. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, nta munyamurenge utekereza gutyo. Bishatse kuvuga ko yavugaga ko Azarias, Ministre Azarias n'abandi bakorana muri politike ku nyungu zo ku maintain position zabo, kwipositioninga muri politike ya Kongo no gushaka imyanya, ngo buri gihe bashaka akantu bazana kugira ngo buri gihe bazohore bari au top muri politike. Avuga ko yankuru mu minembwe cyo kujana ubutaka bw'abandi, ngo kandi abakongomani bagomba gufungura amaso. Ico si ikintu coroshe, bagomba guhaguruka. Urumva ico kintu ubugome kirimo, ubwira abanyagihugu bahantu bafite ishaka no guteza imbere iwabo, kubabwira ngo ko barajana igihugu cyabo iwabandi. Wumva ubwo bugome twa dushaka kwanariza no mugabo yaza atanga mu nzego nkuru z'igihugu atinona adatekeza ko ari n'inkurikizi ziza kwaba. Uyu mugabo arasura kandi aravuga ngo umusirikare wahoze agwanira mu buseruko bwa Kongo witwa Ntaganda Ilahe mu rukiko mpuzamahanga, ngo yavuze ko ngo yabajijwe inkomoko yiwe, ngo aravuga uyu mugabo Muhindo avuga mu Kinyarwanda wenyine arasubiramo ngo Ntaganda yaravuze ngo ndi umunyarwanda. Ayo magambo Muhindo yavuze mu Kinyarwanda. Bishatse kuvuga ko nari ama ofisi yose yandi y'abanyamurenge cyangwa se bene wacu babagogwe n'abandi b'abanyamasisi bavuga Ikinyarwanda, surtout cyane abafite morphologie y'Igitutsi. Uko yabwiye abantu ngo abo muzaza mubareba n'abanyarwanda. Izo ni message zuzuye ubugome, message ene uriya mugabo yatanze muri Assemblée nationale uyu munsi kuri televiziyo nationale, kuri televiziyo y'igihugu. Abandi badepite bakamukubitira amashi. Donc depite agahaguruka agakoma amashi akumva ko
ari kimwe ya population igize igihugu ca Congo kuva cyaba igihugu babaye mu gihugu kuva igihugu kitaritwa Congo dizo agakoma amashi ngo ubundi yabise abanyamahanga wumve inzego zacu dufite ikibazo dufite none nyuma tuze kurebera aho agakiza tonk umuti wabira bibazo huri arasubira aravuga ngo iriya commune ya Minembwe ngo yatanzwe itujuje critères zisabwa. Ministre Azarias yavuze atanga donc ama reference atanga amadokima yabaye produit n'inzego zifite credibilité kuri population ya Minembwe cyangwa se mu karakarere. Avuga ko bamwe bavuga ko ari ibihumbi bigera kuri 80, avuga ko centre de santé hôpital yavuze igihe kimwe ko ari ibihumbi 116 je crois cyangwa ibihumbi 109 sinibuka. Abandi muri election amatora ashize abatoye bakwije imyaka gutora bari ibihumbi banditse 36. Uyu mugabo ngo aje kumugaraguza gati kuri ikintu aza kuri delimitation za commune ya Minembwe uko byavuzwe mu mbabane natwakinye karekare ko ndarangije. Bavuga ko ngo bavuze ko commune ya Minembwe igizwe n'ibirometero 10 au carré, donc 10 km au carré. Ni ibirometero 10 gukuba kane impande zose. Aravuga ngo nimba Ministre Excellence Azarias Rwegwa yemeza ko iyo commune ifite abaturage bagera ibihumbi 80, nukuvuga ngo ku kilometere kimwe hatuwemo n'abantu bagera ku 8,000. Amuhakarura aramubwira ngo Gombe simpazi ni Kinshasa ni quartier Kinshasa tuwe cyane. Aravuga ngo ho ngo 1 kilometre kare ngo ntabwo ifite ngo abo baturage sinibutse abo yavuze bahatuye bake cyane kuri uyu mubare. Aha ngashaka kwerekana ko rero Minembwe ikintu donc village hano ruguru hatari condense atari population iri condense ko imibare nabyo ari kinyoma. None hagaruka ku kantu kanyeretse ko ari umugome kandi ufite inzika y'abatutsi n'abanyamurenge. Avuga ukuntu ngo igihe kimwe ngo iwe babona hagaze hariya ngo hari igihe ngo yari muri restaurant ngo hamwe n'abagenzi be bari 30 ngo yari uwa 30 bari donc abandi bari 29 na wa 30 ngo ntiyamenye ngo cyabaye sur les champs ngo barabarasa ngo niwe wenyine warokose. Ngo aje kugaruka ngo asanga abagenzi be bose ngo babarashe ngo mwijisho ry'uburyo babarashe donc babarashe ijisho ngo bapfuye bose ni usigaye. Potremandi ashatse kuvuga ko abo ngabo babishe n'abatutsi n'abanyamurenge n'abangaba mubona. Ashatse kwihina mu magambo rero uyu mugabo nta kintu na kimwe yavuze gifatika wagendera ngo uvuge ngo voilà une intellectuelle umudepite userukiye abaturage. Ikintu yakoze gusa yafasha abantu abangisha abandi sur base ya marimere yibza yumva bitari scientifique, ibintu bitari verifiable, ibintu bitari credible, ibintu bidafite sources, ibihuha ngo azayumva lezondi abiheraho yerekana abantu arabari karikatura aberekana ko ari babi. Donc yerekanye abanyamurenge ko ari banyagufa yego bafite ubwo bwene gihugu ariko ntibagomba kugira droit kuri kubutaka kugira entité ba administre, which means icyo yavuze ni discrimination noneho ivuye ku giti cy'umuntu socially discriminated nk'abantu individu muri societe. Noneho birashiftinze bigeze no kuri administration. Aba bantu ntibagomba kugira ahantu bategetse nicyo ngicyo. Kandi malheureusement umubare mwinshi w'abakongomani yewe nabo muri FCC mfite impungenge ko bo bumva ko yakosheje atavuze ibintu bikwiriye. Urakoze cyane Mutara Ben. Hanyuma Ruhumuriza nkawe nkuko mugenzi wabivuze Muhindo iyi mvuga vuga ni imvugo yakuranwa na bagenzi be bandi b'abadepite ndetse nabigeze kuba abadepite barimo babitakwira nabandi. Kubgawe izi mvugo tera abakongomani kwanga ubwoko bw'abanyamurenge kwanga abatutsi muri rusange kubgawe urabona bihaye bigana hehe kugeza uyu munsi wa none? Urakoze cyane uzi mbere yuko nsubiza icyo kibazo warumbajije nari ngizo nongere ko Zobyamfya yaravuze. Biragaragara ko iki kibazo ari ikibazo bahagurukiye kandi bicariye, aho uriya mudepite yavuze ngo ubwe yohereje umuntu mu Minembwe ngo aje kureba kuri zone de santé kugira verite
ko imibare Minisitiri Azarias yavuze ushize yari yavuze ko zone de santé yagaragaje ko bari bafite abantu 36 muri zone de santé. Ati ndamwohereza ubwaje kugira ngo aje kureba ko iyo mibare ihura. Ati uwo muntu yarashitse aramfotorera kuri tableau bigaragara ko zone de santé igaragaza ko ari abantu 16,000. Mbese ibyo minisitiri yavuze ari ikinyoma. Ikindi nuko arimo kompara komine ya Minembwe na komine ya Gombe, ni komine iri mu mujyi wa Kinshasa nayo ituwe cyane. Avuga ko komine ya Gombe uko ingana kose ituwemo n'abantu 3,500. Ati rero ntabwo bishoboka ko iriya komine ya Minembwe bavuga ko ari 10 km kare ishobora gutugwaho n'abantu 80,000 nuko ibi byose no kugira ngo agaragaze ko ibyo minisitiri Rubego avuga bishingiye ku kinyoma. Ngarutse kuri ico kibazo oze waruvuze zizi imvugo zo gukangurira abantu rwango kuri muhindo we nico kintu kimworoheye kandi nico kintu ashoboye kuko muzahaga bamushinjaga muri biriya bintu ari mbabwiye bavuze nk'icyaha bita mu rurimi rw'ifaransa ngo ni atteinte à la sécurité de l'État. Ni ukuvuga ngo ni icyaha cyo gukangurira abantu kwicana no gufata intwaro bakihorera. Yakoreshaga ijambo ryitwa ngo ni prenez-vous en charge, mbese mwirwaneho. Reka nkoresha iryo jambo ati mudahaguruka aba bantu bo muri M23 barigarura igihugu. Niho yageze aho ngaho atuka n'umuyobozi w'igihugu ariwe Joseph Kabila. Rero kuri we nico kintu cyane kimworoheye gukora kuruta kuvuga ibiziba. Reka ngaruke ku badepite bwana Oze. Narebye muri iri assemblée abari bateranye uyu munsi harimo umugabo witwa Professeur Bitijura ndamuzi ukavu twiganye n'abana be, hakabamo umugabo witwa Olive, hari abandi bitwa ngo ni ba Bulambo Kilosho babaye muri City Vaporero. Bariya nibo bantu bakagombye guhagurukira biriya bintu. Ariko icyantangaje nuko nyuma y'uko President wa Republika avuga ko abaye hagaritse by'agateganyo iri installation, nabonye declaration yabo nabo bavuga ngo ibo ntabwo ari ukuvuga ngo ni annulation iri installation, ahubwo ibo barasaba ko na commune ivaho burundu. Mbese iriya tegeko iriya declaration iriya commune ya Minembwe ivaho burundu. N'abagabo bise bafite ama diplome n'aba professeur benshi, ariko ukareba kiriya kintu barimo bagenderamo ni bigaragaza ko hari ikindi kintu gihatswe cyo kugira ngo umugambi batangiye. Ibi ngibi muhindo arimo aravuga ni byiyongera ku mugambi batangiye tugizemo imyaka 3 kugira ngo barandure buriya bwoko hariya. Ziriya ntambara badushoyeho hariya hejuru ni umugambi bapanzeho kugira ngo kugira ngo iriya komini habe ahubwo hosigara amatongo. Ubundi yaza kwa ngo nabantu bavuga ngo ko baraturwanya kuko tutari iwacu, ntabwo bari gutwika amakanisa cyangwa ngo batwika amashuri kuko ni igihugu cyabo, bari kugisigaramo n'ubundi bakabikoresha kuko nibyo nzari kuborohera. Ariko ikigaragara kuko ico batashaka ntabwo ari uko batidutura yari ariko ni kugira ngo baturandura ahubwo burundu tugende dusubire iyo twavuye nk'uko bazabivuga. Rero kuri message za hene ntabwo ziri muri muhindo gusa, ziri mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu gihugu. Urebye nk'abari ba Martin Fayulu, ukareba ba Dr Mukwege muri Sud Kivu, n'abantu bafite ijambo bavuga rikijana. Uretse nico narebye kuri Twitter mbona Sonia Rolek yahise afata ijambo muhindo yavuze, mbese aragerekana agaragaza ko yavuze ukuri yo kuvuga mbese twarabemeye twese turabakongomani, ahasigaye mureke tubane neza tureke intambara. Urumva n'abanyamahanga rero aho kugira ngo bashigikure ukuri ahubwo nibo barimo bakomeza kubira amacakubiri. Rero ubugome tumaze kumenyera amagambo kari, ariko ntitwari tuzi ko no mu nzego zo hejuru biriya bintu bishobora kuba. Rero ikintu nasa nurangirijeho nukugira ngo cyane urubyiruko rwacu rw'abanyamurenge, abari muri diaspora, abari muri Sud Kivu na Nord Kivu n'ahandi mu bihugu bitandukanye by'isi, ndagira ngo mbabwire ko hagomba kubaho réveil ya prise de conscience. Wenda ndaza kuguha umwanya utange recommandation turangiza, ariko
rero reka mbabaze kino kibazo Mutara, none twabonye yuko Minisitiri Azarias Ruberwa yarangije, Muhindo yarangije, noneho umukuru w'abadepite aramusohora kugira ngo basigare nk'abadepite. Urebye bizagenda gute kugira ngo kuva hariya bamusohoye Ruberwa azatsinda gute, cyangwa se niki cyatuma atsindwa? Gerageza utubwire igiye gukurikiraho. Mbere yo kwanaliza kurebera hamwe igiye gukurikiraho, twareba d'abord ngo se interpellation Azarias, Minisitiri Azarias Ruberwa yakurikije amategeko yari kenewe. Niwe wakabaye uri imbere ya parlement yisobanura ku kintu atakoze personnellement. Icyo nico kibazo d'abord, kandi cyerekana akarengane k'abanyamurenge. Ntabwo mfite experience cyane mu z'amategeko, sinayo nize cyane, ariko deja ko wenyine yabyivugiye. D'abord akuriye nyine iyo ministère ya decentralisation, ariko ntabwo ari ufata decision, ni team, kandi byose bikaba valide, hakabaho nayo madekre leta yemeza ikayashiraho ngaho, ariko akitwa ko rubikuriye. Ico ni kimwe. Icya kabiri nuko d'abord yavuze ko kiriya kintu atari wo wagikoze. Nukuvuga ngo kuba kwiyo hari mu Minembwe mu gihe bakoraga inauguration y'abari bategetsi bo muri commune ya Minembwe, burugumese na bagenzi be bakorana, yari umushitsi cyo kimwe na Ministre wa Defense wari aho ngaho. Nari na voir kiriya kintu cyabaye. Si wowe giteguye, si wowe wahaye ordre Ministre wa Interieur wa province n'ubwaje gwakana rwabanje nambari rwabanje je sais pas, niwe wenyine wavuze ko ari we washizeho nani commune ya Minembwe washizeho ku mugaragaro bari abayobozi. Nukuvuga ngo se icyo twabaza kwiga kuri none no kwibaza, kandi tukabitekerezaho tukabishiza umwanya. Ese Azarias kuri none kuba hakurikirwaho kiriya kintu niwo wakagonze kuba ari hariho abisobanura. Nje nkumva ko hakozwe d'abord procedure itariyo. Mu gihe hari habayeho iyo process yo kumenya uwatanze iyo order niko byagenze, bikamenyekana ko ari Ministre wa Interieur wa province ya Sud Kivu, niwo waratumijwe akaje Kinshasa akaje kwisobanura uzo yakoze. None yamara gukonvenka abantu avuga ko afite ama preuve irrefutable adashobora guhakana, akerekana neza ko atari wabikoze, yabikoreshwe na Minister Azarias umubereye umuyobozi muri ico gihe Azarias akabona kuza. Ariko ntibashobora gusimba izo nzego zose ngo bama basimbukira kuri Minister Azarias ngo jiste ngo ubwo ari utwaye ministeri, kandi inshingano zo gushiraho amakomine n'abayobora atari ubikora. Nje ku giti cyanje ndumva ko d'abord hariho ikitagenda. Ico ni kimwe. Ikindi cya kabiri warubaje ngo se twitege iki, biragoye kugira ngo tugisubize. D'abord ikintu numva nuko mu gihe deja hari habayeho iriya tension hagati y'amakominote. Mwibuke neza ko igihe President Felix Tshisekedi yaragicecetse ataravuga, atari prononce, ikibazo cyari ikibazo ariko kidafite i magnitude twatubona ubunyine, ntabwo cyari gifite uburemere. Nukuvuga ngo cyahawe uburemere na President w'igihugu. President w'igihugu aravuga ngo yarahagurutse, sinibuka amagambo yakoresheje, yari yicaye dizo pardon, mu kuvuga ngo yarahagurutse ni terme yari hanukiye, aravuga ngo ntabwo yareka ngo abone community zirengana igihe baramubwiye ko baba bakubutaka. Ati cyane community zanje, ati les populations qui sont les miennes, bivuzika honga. Ashatse kuvuga ko nubwo hari abaturage bari muri Kongo, hariho bamwe biwe n'abandi nabo yumva ko ari abashitsi nubwo atabivuga aho tuvuga, kuko niwo uvuga ngo surtout les populations qui sont les miennes, kandi uri umukuru w'igihugu, abatuye mu gihugu bose ari abakongomani n'abayetranje batari n'abakongomani baraho mu gihugu baba yetranje bazwi bafite passport ziwabo bari mu gihugu, afite obligation kubarindira umutekano. Ariko kuvuga ngo afatire ya decision yo guhita ahagarika ikintu aho sur le champ, ka visite yakoreye ahantu mu karere, ibintu byakozwe na leta yiwe akabihagarika atabanje ngo abonane n'abayobozi be babikoze babishizeho ngo yumve why byakozwe, ndatekereza ko yagendeye ku nsaku malheureusement z'aba extremiste bari bagenda propager bakora appel kuri speeches donc appel à la haine no kwica kwangaza ubwoko justement bita abanyamahanga ari bo banyamurenge abatutsi en general. Tekereza ko yakoze d'abord fopa, ni kibazo yakoze
kandi gifite kuba cyata abanyamurenge mu kaga. Nazarias kuba none iyo perezida atafatira jambo ngo arivuge, iyo atavuga ngo bimaze kuba byinshi iki ngiki sinakihanganira ndabihagaritse, iyo atafatira jambo ndahamya neza ko kuri uyu munsi His Excellency Minister wa decentralisation ntaba yarageze kuri iriya level yo gutumirwa muri Assemblée Générale ngo ari kwisobanura. Kuri none rero ndumva ko Felix Perezida wa Congo agomba guhaguruka iki kintu akakireberaho yitonze kandi akagerageza dega zabaye, amagambo yakoze, guhubuka yakoze muri biriya bintu, stand position yagaragaje yashize abanyamurenge minority group muri Kongo izwi mu kaga. Nibihaye kuri none niriya attitude yiwe ku kibazo cya Minembwe, atitaye ku yandi makomine nouvellement créé asibli y'abanyamurenge justement gukubera ko hari aba extremiste bahagurutse epi bavuga abanyamurenge nabi, arabumva ku rutare amajwi yandi menshi yumva ko abanyamurenge ari abanyekongo bafite droit cyo kimwe n'abandi banyekongo. Icyo kintu ndatekereza ko ari ikintu perezida agomba kumva kandi akacicarira kandi akacikosoramo. Nubwo ntirengagije ko nawe yakuriye muri environnement y'Iburaya iri domine cyane n'abari aba extremiste tuzi za Belgique, Matonge, makartier y'aba extremiste aba rebelle ku marezo sociaux bapropaje ama propaganda nkari yose anti banyamurenge, anti tutsi n'ibindi. Ariko uri umukuru w'igihugu nabitinze kuko njewe nico kintu cya mbere cyambabaje, kandi igihe nabonye ko ibizo bibaye uyu munsi bizaba ni ukuvuga ngo kira kintu yakoze ikintu cyo guhubuka kitari cyiza. Agomba kureba rero swat uburyo abihagarika, inzira zakoresha n'uzizi, iyi attitude biriho bigende bihagarare, atari uko ibizakurikira azabyirengera ku giti ciwe. Aho biganisha ni hehe rero? Aho biganisha nuko uriya mugabo yavuze amafuti yose ashoboka, tawahagurutse ngo mu challenging ngo yerekane byibuze ko hari undi ufite avis iri contraire n'ibyo yavuga. Donc c'était yari nka porte parole w'ikintu un commun accord bumvikanye bavuze. Donc yavuga ikintu nyine gisa nkaho akubisa hababaye bagakubita hasi bakavuga ati komera gumuvuge. Biragoye rero ko aba bantu twabonye bafite ya comportement imeze kuriya bazageraho ejo n'ejo bundi bagasura akavuga ngo no ngo ibi bintu byagenze nabi mureke tubiheze umurongo. Aho bigana si heza uko mbibona, aho bigana ni muri amacakubiri, aho bigana ni ku ntego bihaye yo kumaraho abanyamurenge, kubangaza no kubakura muri karakarera. Hari akantu Minister Azarias yavuze ngo iwe aranasaba, hari uturekomandasiyo nawe yatanze nguko ahubwo bareba uburyo ngo iri iwacu imvukira zaho ukuntu leta yategura ibibanza kugira ngo imvukira ziwacu zitangire zubake ziteza iwabo aho bavuka imbere. Bamusetse cyane kuko bumva ko deja ni ya agenda kashe magique yabo ya balkanisation. Biragoye cyane kazoza k'abanyamurenge muri Kongo kageza ahantu habi. Natekereza ko njewe mu by'ukuri iri ya leta ya Kongo yakwikubita gashi, aba extremiste bagahanwa kuko bari cyo kimwe n'umuntu uri ku rugamba wica, kuko kujya uyu wagiye kwica physiquement aba yatunga n'urya umu extremiste yama message yose tubona ku marezo sociaux. Ni ibintu bibi tugeza ahantu habi. Abanyamurenge bagomba gukanura, ariko kandi ni ikintu kireba akarere, ni ikintu kireba umuntu wese n'umunyamurenge. Sintekereza ko rero no procedure ihaye gukorwa kuri Azarias ifite kugera ku kintu gihumuriza ubwoko bw'abanyamurenge. Malheureusement sintekereza ko bizatugeza ku kintu gitanga ihumure, ta justice mbitegerejemo. Fabrice, nawe ukurikije uburyo iki kibazo wenda hari abadukurikiye batamenya ko bamusohoye ngo agende, se nukuvuga ngo ikibazo kirarangiye ntazosubira kwitaba, cyangwa kuva ubu nyine nimba Muhinda atanyuzwe na bagenzi be bashobora kwiyambaza izindi nzego nko mu rukiko, cyangwa bakiyambaza izindi nzego za leta. Nimba ubifiteho umuco wadusobanurira. Murakoze Jose. Minisitiri bamusabye kuba bagiye kuko
ibyo bari bamukeneyeho bisa nkaho byari birangiye noneho basigara bonyine uko biri kose bashobora kubisubiramo niba ari abantu bafite kureba ukuri bashobora kubisubiramo wenda bakazagira ijambo bavuga ariko nkuko nabibonye ku giti cyanje mu byo natekereje wenda kuvuga ngo komine duhere kuri komine kugira ngo bayikureho Burundi veho si ikintu cyoroshye kuko bavuze ngo bayikureho birasaba kuko ari iriya decret yose bashobora gukuraho hamwe na ziriya zindi bazishyiriyeho rimwe ngo muko nabibonye n'ubugome na magambo bavuze birashoboka ko kiriya gitekerezo cya president yavuze cyo kuvuga ngo agiye kohereza aba expert bazaje gupima bakore delimitation ya commune hariya niho hambona hashobora kuba hazaba ikibazo gikomeye kuko deja mu madiscours yavuzwe hariya nuko iriya 10 km karari binyoma bavuga ko imbibi za commune zigeze zikora no mu zindi territoire zizungurutse ko ari zitatu birashoboka ko team ishobora kugenda izagenda igiye kugira ngo ibirangize izazane raporo ivuga ko icyambere bakoze assessment basanga abantu umubare wavuzwe ntabwo ntabariho icyakabiri barebye imbibi basanga izo mbibi zose haraho zikora bivuga kuko ibyavuzwe na ministre cyangwa izo bashingiye kugira ngo bagire commune kuva muri 2013 basanze bitariho icyo ngicyo rero kikaba ikindi cyo kuvuga ngo noneho bareba uburyo bashobora gukuraho commune Burundi kandi bakayikuraho yonyine izindi zigasigara kuko ndimo ndatekereza kugira ngo bicarire decret bayihindure bavuge ngo za Uvira zabaye amaville zikomeze ziba amasite na za Baraka na za Kamituga n'izindi bishobora kuzongera bigakora nanone kuri bariya baba basakuza rero nabonye ubwo ngubwo ariyo mayeri bashobora gukoresha kugira ngo iriya commune bayikureho kuko mu by'ukuri umuntu arebye ibiganiro zo muri parlement ukumva amagambo bavuze ubwa mbere nayo uriya muhindo arimo avuga simbona ko hari icyizere cy'uko iriya commune ishobora kuba igihagaze ngwibeho ikindi cyanyuma wenda narangirizaho ni ikintu cy'urwango urwango rurakomeje ubundi twari dusanzwe tubona abaturage mu migi ya za Bukavu Uvira umwatambuka akaba ari gutuka ariko aho tugatukwa n'abayobozi b'igihugu umuyobozi w'igihugu wenyine akavuga ngo yaravuze ngo la voix du peuple c'est le salut suprême mbese nukuvuga ngo ijwi ry'abaturage n'iryo tegeko rikuru ati abaturage basabye ko biriya bintu ushobora ngomba kubihagurukira kabirangiza rero nicyo cyatumye mfata umwanzuro abaturage n'abaye yashakaga kuvuga yavugaga baba depite baje barepresenta abembe n'abapfurero n'abanyintu yavugaga aya madiscours yabaye kutumba bari bamubwiye ngo nadafata kiriya kibazo serie ingaruka zazirengere n'abandi ngo ni ba Rene bariya bose babiroze bishambuke amadiscours yabo niyo yahaye agaciro nibo bantu yavuze ko ari ryo tegeko rikuru ijambo ryabo ari ryo tegeko rikuru rero urwango rwo rurakomeje nico nari mvuze bwanahoze ko tugomba kubimenya kandi cyane urubyiruko tukabihagurukira kugira ngo ibyo ababyeyi bacu babayemo narimo ndeba mbona Ministre Azarias muzukuri barimo baraza basaza ndetse n'abametre Moise bagomba kuba bafite abandi bantu bakomeza uriya mukingi kugira ngo ruriya rugamba tuzageraho tuzabona turutsinze urakoze reka turangize ukibazo cyanyuma Ben ahiwanyu burije Ben niki cyakorwa kugira ngo abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange bahura n'ibibazo muri Kongo badashobora kuzimangana mu gihugu cya Kongo muri rusange urakoze icyo ni ikibazo vraiment ntekereza ko ari cyiza cyane kandi umuntu agomba kugerageza gusubiza adafite amarangamutima ugendeye kuri fact ibigaragara z'ukuri biribyo byagize ingaruka ku bantu kandi bikomeje mbere yo kugisubiza reka nkubwire ko na mugenzi wanje mwunganira bariya bene wacu kenshi batiribi b'abanyamurenge ngo n'abanyarwanda basubira iwabo mu Rwanda hano si iwanyu no ku marezo social ubona n'ibyo babamo ariko igitangaje ubirebye neza nubwo batabisobanukiwe nabo ntabwo banga abanyarwanda banga abatutsi kandi biza bisa nkaho batazi ko u Rwanda 80% za population y'u Rwanda ni abahutu igituma bivuze niki nuko abahutu bavuga ikinyarwanda b'abarwandofone bo muri Kongo ntabwo bafitiwe urugwango bagirira abatutsi b'abanyekongo ni ukuvuga ngo abanyamurenge cyangwa se abatutsi bahandi hose bari abakongomani bene wacu tubana ntibabakunda
ariko abandi b'abahutu basa nabo b'ababantu baba ari abarundi b'abahutu baba ari abanyarwanda b'abahutu icyo kibazo ntaco bafitaniye abahutu bazarucuru bahihi nta kibazo bafite n'abari bapropaja benshi ari ama end speeches n'aba bose twavugaga usanga bafite amalinki n'abari abahutu icyo mvuga ni iki d'abord nuko hagomba kubaho unité d'abord mu banyamurenge n'abanyamasisi n'abandi barondofone b'abatutsi bari discrimine bari muri danger yo kuba nettoyer muri territoire yabo bakishwa burundu bakazimangana ndimo kumva rimwe na rimwe hari bamwe batangiye kumva bambabarire ngo naba nationaliste cyangwa se ngo nabaki ukumva ko bashatse bo ngo kwipositiona kuri kote yindi yo hirya itari abanyamurenge bose ugiti cyabo no en general nukuvuga ngo kira kibazo turimo gisaba ubumwe nakujya ku mugozi uboheye hamwe ibindi byose zoba tendance politique yego ariko bigeze kuri vie survie y'ubwoko tugomba byanga c'est une obligation dufite tugomba kuvuga rumwe kandi tukubana kandi tukayoboka tukumvikana icya kabiri nuko d'abord iki kibazo cy'umututsi ni ikintu kiri regional ntabwo ari ikintu kireba abanyamurenge gusa abanyamurenge bagize imyaka 3 bicwa nabivuze banyagwa basenyegwa bangazwa bitwa ngo n'abanyarwanda ababica babita ko ari abanyarwanda mpora mbivuga n'ubu nibyo mvuze nukuvuga ngo tugize imyaka 3 dupfa mu mwanya w'abanyarwanda ariko abanyarwanda na bene bacu batutsi bariryamiye baracecetse imyaka 3 irashize ni ikintu kitumvikana ni ikintu giteye isoni Yesu umunsi bazarangiza bari abanyamurenge bazaba bivuga ko abanyarwanda bari muri Kongo bazashirwa bageze iwabo nukuvuga ngo byanga byakunda nibagira amayiko bazagera no mu Rwanda so si ikintu rero kireba abatutsi bo muri Kongo gusa kireba abatutsi bo muri Kongo kireba abatutsi bo mu Rwanda kireba abatutsi bo muri Uganda kireba abatutsi bari za Sudani n'ahandi nimba bahari ni ikintu cyacu tugomba kugira aho donc cadre bavugiramo bakanafashanya muri advocacy mu buryo bushoboka iriya ni minority group ubundi igigwa umutekano na leta nukuvuga ngo leta yacu ya Kongo niyo yakagombye kuba ivuga ngo no aba bantu bararengana aba bantu n'abanyekongo bafite droit yo kugira donc accès kuri administration iwabo batuye cyo kimwe n'abandi banyekongo uriyo leta yacu ntayo dufite niwe president waguruka akavuga ngo no ngwizo bintu byose mbinyuje mu murongo utukura kubera ko gusa yumva ko hari domine hatuwe n'abantu b'abanyamurenge akumva ko ibo si abantu biwe ngo abantu banje ngo bambuye ko ibyo bintu ngo bihabizana umwuka mubi ngo ndabihagaritse byose ubuzima je nico kintu nukuvuga ngo muri ico gihe rero n'ibyo leta ntayo dufite hakagombye kuba ubwo bumwe ni nabwo bwahoze bukamira abantu sintekereza ko ubu nyine urebye dynamics cyangwa se relations ziri hagati y'abantu abatutsi dizode iyo realite navuze iri iwacu y'abantu kutavuga kimwe iri no mu bindi bihugu usanga ubu nyine naho bafite utubapfa tudasobanutse and then tukabamara imbaraga kandi kurya bagiye mu tuntu nk'utwo tukabamara imbaraga ni no kwiorganiza kumva bwabo umwe bwabo ukuntu bari menase buri gihe bagomba kuba bafite gukorana no gufashanya no kwitanaho no gutabara no kuvuganira ahashoboka bikagenda birangira ico numva rero cyakogwa niki nuko abantu bari menase muri ubwo buryo bisubiraho kandi no kumva ko mu by'ukuri kubaho kw'abari abantu bifitiye inyungu abasa n'abari bo bose bizadufasha kandi abantu bakomeze polisi muri ubwo buryo ariko gushakira ibisubizo muri aba bene wacu bafite ubu buryo mu gihugu kidafite justice umuntu haguruka agatuka abantu akaberekana ko ari abanyamahanga akabambura uburenganzira bwabo bw'abene igihugu publiquement ku bintu bidafatika ariko ntihagire itegeko rimuhana biragoye ko aha hantu twahabonera justice n'umutekano mwiza sinzi ariko tugomba guhaguruka tukirwanaho tugakora advocacy aho bishoboka
then nabo bene wacu bumva ko hari bene wabo barengana bicwa buri gihe nimba bafite uburyo batabara byaba byiza bitavuze ngo batabare mu buryo bw'amasasu se cyangwa bwo kurasana nabyo nimba bigeze kuri yo ntambwe byaba mu buryo bwo kuramira abantu ariko icyo saba ni ukuvuga ngo bagomba kureba uburyo izo kadere zihaba zo kuvuganira abantu imigenderanire hagati y'ibihugu uko bahura n'abaperezida baganira icyo kintu vraiment kigomba kuba discussed icyo kibazo kigakemuka ntabwo tuzahora iteka ngo abanyamurenge ngo n'abanyarwanda ukeneye kugirana ikibazo n'abanyarwanda azi u Rwanda aho ruri nimba leta ya Kongo idafite ikibazo n'u Rwanda bahora baganira bicarana bahorana mu manama abo bantu birirwa basakuza kuko leta ya Kongo idahaguruka ngo ivuge ngo no uri kuravuga ibintu bizana umwuka mu gihugu turagufunze so Kongo ni igikanka kigomba gukogwa mu nzira zose ariko birababaje mu by'ukuri kubona ibibazo kabiriya muri iki tugezemo. Yego Ben, hanyuma reka turangize kwa Fabrice Ruhumuriza. Fabrice nawe gira ico uvuga urangiza ibihaye bibo nyine bamwe barabigereranya gihe ca 96 gira nawe ico bivugaho unatanga recommandation yawe nkuko wari watangiye ubivuga mbere nguhaye umunota umwe n'amasegonda 30. Urakoze cyane Oze recommandation cyangwa ico navuga ku kuri mugenzi wanjye yaravuze ndumva ari byo nari ngiye gusubiramo ariko nari mvuze ngo nongereho kano kantu muzukuri umuti atanze cyangwa izira yo kubona amahoro arambye yaravuze yo kuvuga ngo kwifatikanya n'abagenzi bacu bose dusa n'abahujije uko dusa yaba ari Uganda muri Sudani mu Rwanda Burundi n'ahandi iyo ni inzira yo mu buryo nakwita burambye igihe kirambye cyo kugira ngo dushake umuti w'ikibazo mu buryo burambye ariko ubu ngubu aho turi abanyamurenge tutavuze abandi kuko abandi aho bara benshi baratuye neza turi mu gihe cyo kuvuga ngo prenons en charge ijambo rivuga ngo tugomba kwirwanaho n'iryo ngiye gusubiramo yavuze ku bantu b'aba nationaliste mu by'ukuri sintekereza ko twebwe tutari aba nationaliste ariko ko umu nationaliste ntawo umu nationaliste atabanjije kwikunda kuko bazavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même no kuvuga ngo mbere y'uko uje kugirira abandi neza tugomba kubanza tukigirira neza tugomba kuba umwe tukava mu tendance politique urubyiruko cyane niko ndimo kubwira tugakurikirana ibirimo kubera iwacu tukabivuga tugakoresha social media cyane kuko nigezweho ubu ngubu ibi byabaye iwacu ari ama hand speech tukayashyira mu mvugo zose zigomba kumvikana tukaza tubyereka abantu bazungu turi kumwe ikindi tukaza dutegura ibintu by'imyigaragambyo zo kugira ngo tugaragaze ihari turimo kuko nubwo abantu baceceka ariko turabizi ko hari abo biza byandikwa bwana Oze sinzi bana kongera kanyuma hano muri iki gihugu nyine turimo ndagira ngo saba abantu cyane cyane urubyiruko kugira ngo twitabire iki kintu cyo kugira ngo tugaragaze ibibazo byacu hari imyigaragambyo irimo gutegurwa na mahoro izaba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 please urubyiruko ababyeyi abapasteri mu ngero zose turashaka ko muzahaba kugira ngo tugaragarize Washington DC akababaro kacu ahasigaye turifuza amahoro kandi turabifuriza amahoro mwese mukomeze mutekereze iwacu tuhasengera ariko tunakoresha n'ubushobozi dufite urakoze bwana mbere utararangiza nuko agize neza cyane umuvandimwe kuvuga akantu ka social media nifuza ko vraiment intambara kuri none aho tugeze social media irakonta cyane urubyiruko rwacu n'abantu basobanutse bize bavuga indimi nyinshi bashobora kureyagisa ndasaba ko baba active babishoboye babe active ku social media Facebook Instagram YouTube ari ama comment yose ari negative atuvuga nabi ntagomba kuba passé inaperçu tugomba kureyagisa tukayasubiza ikindi nanone nuko ibyagiye biba bari abagabo ubu basigaye bavuga ngo bene wacu b'abakongomani basigaye banaturega ko ngo turajwa ngo politique ya victimisation donc turi victimize tuvuga ko turi marginalize tukigira aba victime iyo ni etape yo mu rwego rwo hejuru yerekana deja genocide iri avance abazi ibintu bya genocide ni kuntu bigenda iyo abantu baba victime bataka bajya baba victimize aba oppresseur bakavuga ngo aba bantu baritakisha bari victimize donc bakeneye ngo dupfe ducecetse nk'intama tunavuga
tugomba rero guhaguruka icyo mugenzi wanje yavuze, social media, ubumwe, guhaguruka gutanga imisanzu yo gufasha uburyo bwose bushoboka. Tugomba kuba hariya mu mahoro cyangwa tukahashirira. Urakoze cyane rero Ben ndetse na Ruhumuriza, reka mbashimire kuri uyu mwanya wanyu mutanze, no musanzu ukomeye kuba mukomeje gusobanurira abanyamurenge n'abumva ikinyamurenge muri rusange uko bimeze kwibaza abanyamurenge bafite bihagaze. Mureka mbashimire, yari Jose Ruhumuriza twaganiraga n'abatumirwa. Iyi ni Radio TV Umurage. Amahoro y'Imana abane namwe.